قال ففي ذلك نصره هو o wi'i kanko Allah tabaraka wa taala ene e ɗum ballal makko kanko e meɗen إلا أن هذا مجازي فقط o wi ko wona noon ngal ballal ko ngal majasiyankewal لا حاجة له في النصر o wi sabu في kan نصرنا نحن o wi sabu kanko Allah haaju makko ala e wallude en mo ونحتاج إلى نصره wamma enen noon eɗen katojini faade e ballal makko قال إن تنصروا الله ينصركم o wi sabu Allah tabaraka wa taala o wi so on balli kam min Allah mami wallu on إن تنصروا الله في دينه o wi so on balli Allah e diine muɗum أي تقيمون دين woni on ñimni diine o بوجه الله sabu weluya Allah عبادة له e rewdemo laɓɓinandemo dewal ينصركم o wi o walla ɗon في نشاطكم o wi o walla on e softede mon وفي قوتكم o walla on e sembe moɗon وفي أعمالكم o walla on e golle moɗon في إخلاصكم o walla on e laɓɓingol moɗon في صحتكم o walla on e cellal moɗon وفي سعتكم o walla on e yaajede moɗon لأن السعة ليس في المال فقط o wi sabu yaajede wona e jawdi tan woni بل في القلب o wi ala yaajede koto ɓernde woni الغنى غنى القلب o wi ko woni ngalu ko ngalu to ɓernde من لم يكن له غنى القلب o wi neɗɗo mo dañani manan yondinare to ɓernde mum ولو جمعت له مال الأولين والآخرين hay so rende nenimo jawdi adiɓe wattindiɓe fof لا يشبع o wi addantamo haarde ngalu لا يشبع o haarata نعم. وأما السعة o wi wa amma yaajede هذا مضمون في السنة o wi nde yaajede ende defa to sunna عليكم بها o wi omo waggina on sunna o وأجركم على الله o wi jobdi moɗon tabitat to Allah وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين o wi calmodiral meɗen e yewtere men en jettima e ha alhamdulillahi rabbil alamin yettode wodani Allah o wi yettode wodani Allah ko haala ɗo ko haala ɗo ko ha bandiraɓe men dariɓe ɓe nana hen ko ha bandiraɓe men ɓe dariɓe nana hen en ɗawani ɓe ko gonɗen wona en ɗawani ɓe ko gonɗen kono haaju men enen o wi kono haaju men enen ko addi en e ko addi en ko siftinde koye men o wi ko siftinde en koye men ɗo Allah darni en ɗo hande ɗo Allah darni en ɗo hande ciftoren ɗum o wi en ciftor ɗum ciftoren ko Allah moƴƴani en ko o wi ciftoren ko Allah moƴƴani en ko ƴewtoɗen ɗum no feewi ƴewtoɗen ɗum no feewi no mbanoɗen hanki eno mbaɗen hande no mbanoɗen hanki eno mbaɗen hande ƴewtoɗen ɗum no feewi o wi en ƴewto ɗum no feewi jeece men hanki e jeece men hande jeese men hanki e jeese meɗen hande ƴewtoɗen ɗum no feewi o wi ƴewtoɗen ɗum no feewi comci men hanki e comci men hande comci meɗen hanki e comci men hande ƴewtoɗen ɗum no feewi o wi yo en ƴewto ɗum no feewi juulu men hanki e juulu men hande juulu meɗen hanki e juulu men hande korka men hanki e korka men hande korka men hanki e korka men hande e nder golle janane ɗe e nder golle janane ɗe holno ɓe jaafori en e holno ɓe jaafori en e no ɓe newnanirin en e hono no ɓe newniranani en e nder golle maɓɓe e nder golle maɓɓe ko hay goto miijotonoka ko hay goto miijotonoka jettiren ɗum Allah o wi jettiren ɗum Allah en dañirani ɗum so wona moƴƴinde diine o o wi en dañirani ɗum so wona moƴƴinde diine o woppunoɓe diine fof woppunoɓe diine fof fof garti kocciti ɗum ɓe fof ɓe garti ɓe kocciti ɗum Allah waɗi on sababu Allah waɗi on sababu nguru ɓalew e nder farayse nguru ɓalew e nder farayse Allah waɗi ɓe sababu ɗum Allah waɗi ɓe sababu e ɗum weltinnoɓe fof garti o wi welsindinoɓe ɗumen fof garti kono noon wata won ciftiniriraɗo wota won ciftiniriraɗo jejjinnoɗo siftora o ɓurtuma o siftora ha o ɓurtoma wata gonen ɓen o wi woto en gon ɓen goto e men enen o wi goto e men enen ine jogui haaju e ko dañata ene jogui haaju e ko dañata ko ko jiida e hollude ɗum Allah e hollude ɗum Allah e moftande hen lahara e moftande hen lahara hewɓe e mufassiruna en en yaglituna fi hadihi l aya o wiya ɓe juumi e oɗo aya firu muɗum
ɗum wala tansa nasibaka eɓe mbi e aya he wala tansa nasibaka min addunia yazumuna o wi eɓe ngaaƴo e firo kamɓe firoɓe anna fi hada o wi wonde ene e o aaye tahridun ila dunya ko hirjinde neɗɗo o faade a yidde aduna hada galatun o wi ɗum ko juumre wonande kamɓe tafsiroɓe feewi sanne no feewi sanni oɗo biyannoɗo wala tansa nasibaka min addunia o wi o biyanoɗo wala tansa nasibaka min addunia ƴewtomo taw ha ganda holi kanko ƴewtomo taw ha ganda holi kanko kaldanoɗo beele ko neɗɗo dañnoɗo aduna beele ko neɗɗo daññoɗo aduna woppi aduna o woppi aduna o faye Allah o faye Allah omo wiye tinno wata woppu aduna omo wiye tinno wata woppu aduna walla ko dañnoɗo aduna woppi lahara bewri aduna on wiyani walla ko daññoɗo aduna woppi lahara bewri aduna ko on haaldaɗo en wona ko on haaldeteno o beele wona ko on wonno e haaldede ɗo wonano goppuɗo aduna ina faye Allah wonano goppuɗo aduna ne faye Allah haalda wala tansa nasibaka min addunya o wi wala tansa nasibaka min addunia wata yejjid geɗal ma e aduna ka haala ko laaɓkano feewi o wi ka ko laaɓkano feewi so tawi a faami arwande o wi so tawi a faami arwande a faami wattan a andat ko wiya ko yo ƴeew ko Allah rokkimo e aduna ko o wiya ko yo ƴeew ko Allah rokkimo e aduna ko jogori ronede hen ko jogori ronede hen ko o naftorta ko ko jogori woppude o yaha ko jogori woppude o yaha ko woto yejjid hen hoore makko woto yejjid hen hoore makko ƴeftu hen o ardina to Allah yo ƴettu hen o ardina ɗum to Allah aduna mo Allah rokkimo o yo ƴeftu hen o ardina to lahara yo ƴettu hen o ardina to lahara to woto o yejjid hoore woto yejjid hoore makko woto yejjid hoore makko ɗum waɗi o wiya wa ahsin kama ahsana Allahu alayka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa ahsin kama ahsana Allahu ya moƴƴin e ko Allah rokkuma ko hono no Allah moƴƴiranma rokkumani kaɗo haala o wi ka haala yamirtamo ko yo ƴeftu e ko jogii ko ƴettu e ko jogii ko o faaray Allah o woppa kuccirgol makko e aduna kanko fof tan o ƴetta hen komo faaray Allah o rewira ɗum Allah komo faaray Allah wona komo tottira tan ala ko omo ɓorno e anniya omo rewra ɗum Allah tawa wona faaro e ko omo ñaama o wallitoro ha o rewa Allah ya'khudhu min malihi o wi o nanga e jawdi makko ma yataqawwa bihi ko ganduɗa omo sembira ɗum bi ta'atillah faade ɗoftare Allah wa ya'khudhu min malihi o wi o nanga e jawdi makko ma yasturu bihi awratahu ko omo fota ɓornade o surda awra makko liya'buda Allah biha ha o rewrira Allah ɗum ɗon wa ya'khudha min malihi o wi o nanga e jawdi makko ma yunfiqu minhu komo nafga e mayri li dhawil qurba wonande joomiraɓe en ɗam makko liyakuna dhalika zukhran o wi beele ɗum wona toon ko nde saari yawma alqiyama ñalawma darga wa ya'khudhu minhu ma yatasaddaqu bihi o wi o nanga e jawdi he ko omo sakko ɗum liyuqaddimahu ila fi akhiratihi beele ha o ardinana ɗum to lahara makko janggo هذا هو المأمور في الآية وي عندك دون وني كو يمراي او آية ما أبين وي كو على كبري لابتد وما أوضح على كبري جلبد قوله تعالى وابتغي e konngol Allah ɗo wiya ɗaɓɓu an fima ataka Allahu e ko ganduɗa Allah ne rokkuma ɗum ɗon daral akhira o wi yiloroyo ɗum hen galle ma lahara ayu shay'in abyadu min hada o wi holto dañata ko ɓuuri labtude e ɗum ɗo wa hal hada o wi beele ɗum ɗo yafhamu fi dhalika tahrid ila dunya o wi beele ɗum ene faama ɗo wonde ko kirjinaɗo faade aduna hatta yaqulu laka wala tansa nasibaka min ad-dunya ha beele ha wiye
ala koye woto himmirto tan si woto yejjid gueɗal ma to aduna ne. قال تعالى وي الله توɗo ne haala بعدما فتح عليه الأرزاق وي caggal nde wudditi e jiyaɗo makko he arsugaji فتناوله من كل باب وي omo jaɓira arsugaji ɗi e kala damule واستخرج كنوز الأرض omo yaltina toon ngaluji leydi بعدما جمعها وي caggal o rendini ɗum ha rendi قال له تبارك وتعالى وي ko ɗo Allah tabaraka wa taala wimo وابتغي o wi ya ɗaɓɓudey فيما آتاك الله e ko ngannduɗa Allah rokkima ɗum ko الدار الآخرة yiiloro heen galle ma lahara o ولا تنس نصيبك o wi wota yejjid gueɗal maɗa من الدنيا ummade aduna he henna خذ من هذا المال o wi ya nanngu e ndi jawdi ndi dokkaɗa ما تقدمه إلى الآخرة ko aɗa ƴetta ɗum nafga ɗum ardoyoma to lahara وما بقي من ذلك o wi ko heddi e ɗum ka waɗani ko فملعون andu fof wonti koko huɗa وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه o وسلم wi sabu are hadise nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam قال o wi الدنيا ملعونة o wi aduna fof koko huɗa وملعون ما فيها o wi koko huɗani kadi kala ko mofti e aduna إلا ذكر الله o wi so wona heen jangtuwol Allah وما والاه e ko heedodiri e jangtawol Allah دخل في هذا المال o wi naati ɗo ko jawdi والبيوت cuuɗi naati heen وكل شيء e kala hunde kone aldinorene naati heen إلا ما أخذت من الدنيا o wi so wona ko nannguɗa e aduna he لتستعين به إلى ذكر الله أو إلى عبادة الله beele ha ballitora ɗum faade e jangtawol Allah falla dewal Allah فما وراء ذلك فملعون مع الدنيا o wi kala de ko ɓurtuma e ɗum kada wallitoro e Allah ya andu ɗum koko huɗa wondude aduna فإذا فهمت هذا o wi so tawi kada faami ɗum ɗo فلا يغرنك أيها المسلم الأخ o wi e woto fuunte an juulɗo musidɗo am الشيء القليل الذي في يدك o wi hunde seeɗa yattinde junngo maɗa لا يكفي حتى أنت بنفسك o wi ɗum boom wawata yondema hay an hoorema ومن ورائك آباؤك وأمهاتك te nana caggal ma to yummiraɓe ma e baabiraɓe ma وعشيرتك وإخوانك ko noon kadi leñol ma e musidɓe ma ene caggal ma فقراء ɓe ngannduɗa ko wasɓe jogaaki فلا يغرنك الشيء القليل الذي في يدك o wi woto fuunte ɗo en hunde seeɗa wonde e junngo ma فالنفس o wi fittandu ظالمة ko ndu heewndu tooñange e neɗɗo وعارفة بأمور الشر o wi ko ndu anndunude kayma noon laabi worodde faade e ma فإذا تولتك o wi so tawi ndu jaalima e dow ma فلا تأمر في ولايتها خيرا o wi woto ma no ndu yamirta e ko ndu yamirta e ma ko moƴƴi ko jibinta moƴƴere مع أنها عالمة e dow kayru ko ndu anndu ndu faami عالمة ko ndu anndu وخصم o wi kadi ko ndu beeñidiiɗo ma مبين ko beeñidiiɗo cattuɗo beeñidgol e ma لو كانت تذكر o wi sando tawi kay aɗa siftora سيما نحن o wi ala heen noon ko nandi enen كما لا يخفاكم أنتم o wi hono no ngannduɗa suuɗaaki en kayenen koye men كل منا ترك الفقراء وراءه o wi gooto men fof eɗen nganndi ɗacci caggal muɗum ko hatojinɓe وقد أمره الله سبحانه وتعالى o wi tawi Allah noon yamiri en subhanahu wa taala في الكتاب العزيز e deftere makko teddude nde وآتي ذا القربى حقه o wiima an juulɗo e saaheɓi ko yetti juuɗe ma ya ittan heen joomiraɓe mallodiɓe ma haqqe mumen وقد تحققت أنك لا تستطيع o wi aɗa jogi aɗa yanana an hoore ma a hattanani tottirde ɓen لكثرة الفقراء وراءك saabu heewde wasɓe caggal ma accuɗa إلا أن تختار منهم من تستطيع معه o wi so wona tan noon cuɓoɗa heen seeɗa e maɓɓe ko mbawɗa فتنفق عليه
nafqa ɓen ɗon kam fawtoma haqqe mumen. amma o wi so tawi noon ida garratka so tawi an funtima ne homtuma hadihi ratiba o wi ɓanan ganduɗa ndi ɗo ene jobdima fi yadika alyawm ko woni juuɗe ma hande ko wa hadihi alqusur e ɗe kuɓeje wa hadihi tawruma aɗa ɓerɗi e jikkuji mabɓe ɗi wa ila taqlidihim e faade yidde ñemtinde ɓe sifaji mabɓe wa ila ahwalihim e faade alhaaliji mabɓe yastahzi'una bik o wi ɓe keddoto koye jelkiddema tan an kam aha hada jarrabtum hada fa sahha o wi ɗum koko kumpiti ɗon tawɗon ne selli qabla nuzuli alquran o wi ko adinde alqur'ana jippoto la tuqimu lana waznan hadhihi ad-dunya o wi o aduna en gonani hen hay hunde en limaka hen tawo la tuqimu lana wazna ɓe limani en e oɗo aduna he hay hunde هذه الكلمة موجهة إلى أمة الإسلامية o wi ngol ɗo en ngol konngol ngol hucciti e dendagal yimɓe l'islam ko idinde mana alqur'ana jippoto e men enen yimɓe l'islam hande taw kamɓe ɓe ahlul kitab ɓe limani en hay hunde ولكن بهذا الكتاب بهذا القرآن وبهذا الدين o wi kono sabunde ndeɗo deftere e oɗo diine jippiɗo e ndeɗo deftere بلغ المسلمون اليوم على وجه الأرض في المستوى العالي o wi ko ɗum juɓe keɓiri hande dow yeeso leydi he henna manan daraja towɗo e dow diineji 1932 ميلادية o wi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe 1932 في لاهاي o wi to nokku biyeteɗo lahay اجتمعوا في القضاء على القوانين o wi ɓe ndendino toon eɓe ñaawa hankadi luwaji 32 fodde manan ganduɗa en no capantati e ɗiɗi 1932 1932 وجعلوا شريعة الإسلام في الصف الرابع o wi ɓe cuɓi sariyatul islami ɓe mbaɗi ɗum daraja nayaɓo وأما اليوم o wi so tawi ko hande فقد عادوا كلهم إليه o wi kamɓe fo ɓe duttitima e l'islam he henne ɓe garditini ɗum وقد اجتمعوا قبل الإسلام o wi ɓe meeɗi rentude ko adi l'islam على سن البلوغ 21 o wi ɓe kawrino ko adi l'islam wonde neɗɗo hellifte koye manan nogase goo فشرع الإسلام o wiidi l'islam o noon ari lawɗini 18 سنة kanu wi ko 18 woni manan du kellifuya neɗɗo وفي نصف الأخير من هذا القرن o wi e manan feccere sakkitine en oɗo qarnu mo gonɗen رجعوا إلى 18 في التكليف o wi kamɓe fo ɓe garti e manan ganduɗa ene ɗo l'islam waɗi ɗum ɗo 18 wonde ko ɗo neɗɗo hellifte هذا o wi ɗum ɗo في 39 و69 و50 o wi to 59 o wi to mana ganduɗa en 59 في 59 to cimano ganduɗa ene capanɗe 5 عثر الإخصائيون الأمريكيون o wi kamɓe manan عثروا ɓe ƴellitima kamɓe manan amérique على الذباب ɓe ƴeewi mbuubu ɓe jiite muɗum فوجدوا في